namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm Teta Kala Egypt, the Catabla Man of War. Doing a king link, I'm not Danyoka. You will link on the Bobo Poison. It's a link on a team, Dr. Joyce Reman. I ain't getting previously I'm showing if you can live video la jib the cabinet of phone anga fa kombisa ko eta bifa ina Bobo Poison and the kuta project ya yena in overall makona makale the tha kombisa ko yo to tlhatirisa na vanhu vo fana Dlanyoka however Dlanyoka ifike yungtsatsa that video atsa ku interpreta because yena ifike like a swi teka as if Man of War diri na yena eta va kha a bifa le Bobo Poison which is not the case ko la ntiso video already ikona if I'm nga se vona nta vekela a link on top comments. Hey, do you kwatini Man of War of course la ndingafika the enter video ka siku la of course la 23 June after loko Dlanyoka of course adi accusing ku dila ku ngenisa ka beef against le Bobo Poison so ifike it of course Man of War sungula tsala ku beef Dlanyoka. I love you as a brother but if you don't value me go to hell. Leswi nga va komisa swo sa hi tweni ku video la ku ndleka yini of course. Jib the caterpillar Man of War. Vaseketeri va Man of War, ma-stock Man of War i tirha R1. I'm the king of beef Gaza hinkwayo. Ni beef a hi ku rhandza kun'wana na kun'wana lava ku ya kona ho ya. Na hlama loko ni vona doctor teka video a va live a ku hayi va ri caterpillar i ri i picture me ya beef and Bobo Poison. Mina vafana lava hinkwavo va ri tirha ni vachavi va fana hinkwavo. Ani vachavi ene mina a ni ni ti Dlanyoka ku ni ya beefa vafana lava ya. Phela mina zange ni teka video ni ku lava ku ya beefa na ku ya beefa na Dlanyoka laya. Exactly yin'wana ti-point leti of course Man of War nga fika yi addressa yaleyo ku a nga swi ende a nga swi kombisa video hikoho guys famba ma yingisela kahle that video Man of War i fika kombisa ku i ta va a ri karhi a tirhisana na Dlanyoka of course ka project ya yena leyi taka and then a tlhelo lowu continue a ta fika kombisa ku beef a nge yi siyi and loko a vulavula hi la ka beef a nga kombisa ku Dlanyoka na yena of course i ta va a ri ku beefeni so mayiko ya na mhaka leyi ku ya kwini so vafana lava of course vula ni Bobo Poison ku yena ku a nga va chavi hey okay no na Dlanyoka ni n'wi dingi a ni n'wi dingi mina a ni n'wi dingi ni bifa hi ku rhandza na lava kona loko ni ku na ku tirha na doctor hi reason doctor i Dlanyoka of course na loko ni n'wi ficture doctor ni n'wi ficture ka tinghoma ta ku a tlava beef as you have I mean like mhaka leyi a yi ri clear mani ti ku ndlekeni Dlanyoka I don't think Dlanyoka i yingiserile that video hinkwayo ku rhwala ntiyiso because ku tlhela ku va na a portion laha hi nga fa kombisa ku yena a nge beef Mr Post ni ku tlhela ni yi veka la yena that portion bifa Limpopo Poison ni bifa hi ku va ni dyohele yini ku ndzani va bifa ene na Mr Post ku ri ni n'wi bifa fanele ni n'wi bifa hi lero yini i ni dyohele yini so mina as kombisa ku a nga yingiselanga that video guys famba yingisela mi ta swi loko yi clear ngopfu video leyo ku yo va yena a nga confused R1 okay swi pfuna yini ku va i va artist i rilaka yin'wanyana artist swi pfuna yini ku va artist i rilaka yin'wana artist of course i vula ka Dr Joyce Reman because hambi swi tikomba ku a ngo ku laviwini le ka team Shiremani yena ku lwa ntiyiso Dlanyoka va a ha ri ku fositeleni ku va a ri le mara swi nga swi make sense a reds guys because a ri leni ti-videos to kokwala ka channel kha kombisa kha a rile ku ni loko project ya yena yi huma a nga ri ku phushiweni and even team Shiremani as a whole yi nga ri ku n'wi supporting se mani swi twisisa ku Dlanyoka kahle like i fositela yini le ka team a nga ri ku lavekini a reds guys i n'wanuna loyi a nga na nsati a nga na vana you rely on another artist under another man you rely on another artist ku nga mani Dr Joyce Reman under another man so under another man sweswiwa loko u tlhela swi langutisa kahle hi nga swi vona ku se like Ben Mayengani is back a ni vhele swi va vuyelani so hi nga tlhela hi vula kahle ka Dr Joyce Reman yi tlhela yi ri under Ben Mayengani yeah, ni nga vula sure. We can also say that Dr Joyce Reman of course yi tlhela yi va yi ri hansi ka Ben Mayengani the president because a hi xihundla swin'wana a hi xihundla I mean like Ben Mayengani has his powers loko va lava ku va vuyelana a va swi vona ku Ben Mayengani can help them and yeah i pfuneni Ben Mayengani loko vi khe yingisa ti-project to fana ta va se represirangani
ya xitori sweswo mi swi twini ku a yi ri njhani hi yingisela na Ashibi ya Dr Joyce Remani mi swi twini ku a yi hisa swinene. Ku na lava of course va ngo i Twandlala Man of War ni va twini i munhu loyi a tirhaka lomu ku Twandlala mi nga vula vo Master T mi ku Master T Twandlala kwalaha ni nga ku block mara ivi i nga va i kha yi lwela ntiyiso hi side rero mara munhu wo fana na Man of War i le ku tirheni ma vo music mina drug mine mina music I don't give a damn. I'm the Man of War. Ni hangalasa xigaza hinkwaxo lexi ni nga duma hi xona ni hangalasa waya alright mi le ku yi tweni mhaka ku I think mara in overall hi coverini mhaka hinkwayo ni ngo tlhela ni khata ka tin'wana the-interesting parts because in overall the message was the same ma yi kumena mhaka leyi vona va lava yi teka ku tivhidiyo va ku langutisa ka social media na ku follow va ku follow hayi Man of War word personal kona ku la ntisi ya we have to sukana like Dlanyo mantiko I dyiwe hi yini ka Tim Shiremani like they also like no mo cheka hi following even like the poster yena like a hi ngheni ni vona like hi ngheni ka account ya Dlanyo I mean a ni tiku why like va nga like swelo for example hi leyi like video leyi yi nga endla previous like like 13 like a va like na loko a kombisa ku tandla live a ku like 6 mara Tim Shiremani yi kulukumba like a va n'wi lavi le ka Tim Shiremani mantiko kasi Dlanyo I dyiwe hi yini info maybe nga zama ku hlamusela ni nga ta ka email ya mina maybe ni nga kuma some information because loko ho cheka na ti-likes ta yena like in overall swi hava like la a navelela Mpanya se the producer yena a birthday hi kona va nga like tela mara swa yena like in general a va like moswo lawa a navele Breastthon birthday hi kona ku nga na ti-likes mara swa yena like a ni tiku why like 26 like ti va ti ri low considering how big Tim Shiremani is ma yi kuma na mhaka leyi artist tata hinkwato ti nga le ka Limpopo Poison va na ti-followers tin'wana ta ku tala ngopfu so loko wa hala ku nyanganyanga vanhu va ka gaza wena I ku khatapila yere doctor just straight a swi bohi ku ni tirha na wena in overall tanihileswi ni nga vula ku message wu vuye wu repeat so in overall hi leswi Man of War kha kombisa kona okay a yi suke kusuka guys a yi suke kusuka koko ni fikini va ni khale ni vulavulela a ni swi lava ku vulavulela guys sorry but I have to talk ma vona ma yi kumela mhaka leyi va lava va complaineni va trendisa ku video yaleyo va followa va lava wehe va landzelelaka because wehe I followers ya vo I followa vo na don't follow va beni me beni ni blocking wa swi tiva one block kasi Man of War yi blockini hi President Mayengani I think loko ku ri block yi ve kona yi ta va yi humele during that period ya ti-politics yi humele nkarhi lowu campaign I'm very sure loko ku ri mpela block yi kona yi ta yi humele nkarhi lowu campaign luwa I'm very sure swi humele around that time mara strange block hi President Mayengani hi video hi xikulu because I mean ku bela Mayengani hi munhu loyi a chekacheka ku swa ti-post ni ni loko a swi talangi like munhu wo like wo response swa hlamarisanyana swo ka a ri ku tikiseni Man of War loko a za a blockiwa mos so as an outro of course hi fike hi twa Man of War of course a justify mhaka beef leyi ni n'wi sapotaka na yona of course hi ta tlhe ni mi kombisa ku why ni ku na hi sapota a hi tweneni a vulavula hi ta tlhe vulavula afterwards of course. It's all about entertainment. There is a lot of people who are benefiting from beef ya Mr. Post na Beni. It's part of entertainment. Because loko ho languta mhaka ya beef guys khale ngo yi ri kona kusuka ka vokokwani eXidawuni Makhubele minkarhi yaliya i khale ngopfu vo Dr Thomas Chauke vo Papa Penny minkarhi yaliya vo Dr Joyce Remani minkarhi vula minkarhi yaliya khale vo Peter Tim beef a ti ri kona beef khale yi ri kona ka music khale yi ri kona it's part of entertainment. So I do agree with him. Swi ndla ku na music wo nandziha ka this category to be specific leya ti-artist leti kulukumba swi ndla ku swilo swa interest mi nga mi swona ku na minkarhi liya ka ha na beef ya AKA na Caspanyo West a yi nandziha hip hop minkarhi liya mara loko se mi kuma ku sa hundze misaveni AKA swi ye ku mi kuma ku hip hop se yi borha manjeni leswi a swi va swi ri interesting ku a hi swi tiva ku va na beef vanhu laviya ma yi ku va na mhaka leyi hi leswo van'wani hayi ku byolo wu ko nga fani pfuka wu ta wu ta loka na mani tana mi ta unlock-a mi chichana laha swi kota ku swi famba ku ya matiko ya tshamisa swilo vo n'wi ntsena byolo nge fambi ni tshama henhla ka vun'wina laha
byologe fambe ka mi tshama tshama ma tana mi ta ta ka mi ka van'wana chance